Ya, toi whatalofa ma whawhelo ia tui lo tō lofi mai mo whawhonga Samoa. Ile nei fo I whaopoponga le tātou pokalama le Samoa Matters tā lofa lava soi fua manuia. Welcome to another video of this Samoa Matters podcast for my non-Samoan speaking audience. Since this presentation is going to be mostly in Samoan, if you want a longer and more detailed version, English text version of this subject, it's going to be found on my online blog, and with the same title, Ole ala ile Tautua Ole Pule, and I'm going to put a link to that blog post in the description of this video. Ole mataupula talanoina ile nei video, ile nei vaenga tātou pokalama. Ia ole nā watu inatu ile ulutala. Atonu whaasofia o matamata il nei video ona pe ua whaate ia o ile ulutala ia po le title. Mua ia ele o se le whaupuina le ulutala ai maise ia ila tau ua sila fia ma teu whatula ngā upu masani o le ala i le pule o le tautua. That's the original saying or maxim. Ai pe ona tuina atu ia o whaasolo ina yeisa swinga. I le nei whaupunga ia po o tū fwoi masani sa sawa I Samoa e whaatatau la ngā upule nei. O le ufolinga mai ua se e mali atu I sona winga po o whaupunga whawhengai. O le ala I le tautua o le pule e pe ona tuinatu. I aso nei, nei lo le tautua mua ai muli tuinatu le pule po le swafa matai. O le ufolinga mai ua mua le pule ai tautua muli. Ua feli wai pe fifuri sai le whaupunga nei. Instead of the path to authority is through service, now it's more the path to service is through authority. O le ua mua I maua pe tu inatu le pule, ai muliai ona tautua. Ia ai mai mo mai pese I tau mawhai ona whaapula atile atu le nei lava manatu. O te masalo se mataupu ma ale le nei mataupu inisi ma e fo isi ono te ia pe le fia I le nei suinga e pe ona tau wha matahali atu. Ai wha moe lava I le tau wha manino ia ma le tau wha tatala. Ai meise la tau e pele ma wha pele e tātou tūmanga I whanua. Ia ma upu malanga upu mai ana mua. Ai meise pe a suia. But here's the fact. Things do change. O le upu tāua ma le au tūle nā o le sui po suinga. Change. And speaking of change, e tāua ia tāu se manatu whaavai sa whaupuine se tasi o whai filosofia o le malo e leni e suafa Heraclitus. E winga I le upu po whainga nei o le sui po suinga. Change. Na whai mai lea tangata mai ma le tau oloa. Na pāwale me e tū mau, e le suia. O suinga. Change is the only constant, and change is the only thing that does not change. Profound. Ai emonia. E whapena foi lai e tātou tūmanga nuu manga I whanua. Po lea lavalo tātou tau mawhai manau nau ia awane I suia. E le mawhai. E ia suinga ona oanga na o leolanga. Lea tonu e moni e foi leisi upu tau loto ma upu tau ave tātou e sui whainga. Ia, e tu mau whaavai. Again, I submit that yasonei ua sili atu ona tala whangai le o le ala I le tautua o le pule, nei lo le ala I le pule o le tautua. Ua utu si sila mo uva ai I le whaatinonga o le nei swinga, I vai teimi nei, e mua I le pule, ai mulia I le tautua. O le whātataunga whāpitoa po le specific context o le nei whaasoa, e aunga I le whaamatai ma le tū whaasoloina o swafa matai po le chiefly succession I le Whaperetania. Ona e iai fo inisi o whainga matulanga masani o lo langa e whaonga ma whaafoefoe e le nei mata upu whaavaila vaitas, e pe ona iai I mata ngā ruenga, ma whaalaputupatonga. Ai o le auto ma whai whaapatino lava I le whaamatai. O le au whaatomua tu whapenei. I tū manga masani, traditions na sawa I Samoa, e mua na whaatino le tautua, o na whaato a whae e leo se suafa matai, po le pule, the authority that comes with the matai title. O le I tuainga tautua masani lea o te taua, traditional tautua,
Lea e au fia ili ngā se no tau mafa, ale matai, ia e whaangota, le tangata le tautua, e whaile whaatoanga, maumanga, ia e whaile umu, ia e fu ese mua lava le sua ale matai, ia whaapea fo i ma mea whaalotu ale matai, o le tangata le tautua ma le ainga, ia e ngafa matulanga umanei. O inei fo i lea e sa waile whaapunga masani, lea e vea o se fesilie e tuli te tau ma whaamautu waipe sa e tautua, e whaapea. Na pusa sa umu, na mua o mata. O ni fesili e au tele pe e tahau whai ma tuli loa ai le wha fesili, pena e tautua. Awa o le mea moni, tu low level o ngutu maleafi. O lo ieni matai sao po matai masani, high chiefs or rank and file ones, i le taimi nei, ai longa o si la fia le winga po le whainga lea o le uluulu le o ngā umu. Ia po le whetui le umu. Ne te uwhatu a le whetui le umu, e alu tui i le matusi le umu. E le i tango fo i se i ofi po se sa sae ma whaapea, umu maka, umu vela, umu maka, umu vela, e le ai. Ia, ai o la ua matai. O la ua nofo le suafa. Ai le i pusaina sa na umu. O whea la le traditional tautua. O lea le me ua tupu i le vala lea. O te ilo foi o lo iei pēr le whainga lea i nisi o nuu mainga ai maise i nuu i tua. But the truth is, i le tele foi o nuu i tua mainga poto i le teimi nei, they are not immune to this new change and new trend. E le o sao mai ai le lau mea toe nuti ma le whainga fōle nei, o le avatu o suafa matai e la tau e le i whaatino ina ni la tau traditional tautua. And by the way, mai tau mai, o te le o whai atu e se le whainga, o mawhai o na mō mali atu, le ai. O le pongai, ia ua sui fo i leo langa. O se suinga fo i te tau o na tātu talia malo ia. O nisi lai neo o whaata te inga masani o i la tau e ono matai, manofo i swafa matai, ai le i whaia se tautua masani, se traditional tautua le o le mua mata, ia ma le pusa se umu. Mua, ia o le tama po le teine ua ola ai maise i se nui tua, whaalu lona o langa malona soifua mai le tala vau se i o ina matua i le aonga, masa i le poto, ia pe alu wha skola sipi, taliu mai mauala na ngā luenga le lei, whai mailo le ainga, ia saulo e matai, sau e nofo le swafa. Ia lona lua, ia uola ma soifua e nisi o alo ma whanau ia tunu i fafo. Sali matua patino fuesa lato ai tau malele. Ia ai ole kirisimasi ma le tausanga fo whamai o la uo i Samoa e whaiwhai ngā matai. Tasi nā whaate te inga. Nona tolu, ia walu atu se pālangi se saina sa pani ko lea e tele ni ana tupe, whailo na whalo loam pisi nisi, hipo le teine o le nuu, whai mailo le ainga. Susana, ia a mai Jimmy Jung Jr. e whaisona matai. Ia pingi lola sa whai. Ia mal nei foi. Ola ma soifua e se tasi le taulanga, manuia tūlelei ma maua mea te ia o whae le suawhai le ainga tama po le ainga tena i tua le nu tusa lava pe sa sui mo moe ai se isio le ainga lana tautua lea irrespective of any so-called proxy tautua by the parents and other members of the family awa e iei foi claims whapena ia pa o i taid whamasinonga o whaateinga o mai peo na tuinatu, ia wa avatu ele ainga i se tasi le pule, i le tuinatu le swafa matai, le umia i o le swafa matai, ma le whaamoe moenga au tu, e whaalango lea o le ainga, ia i la tōnei e tausia ma tautuaina le ainga. Mua i o na mau le pule, molia i o na tautua. Pule first, tautua after. Not so much anymore of the tautua first and pule after. Ia wa tātou vai nei la inisio tangata i longa ma mau tofi mau lunga le malo. Ia pole au whaipine peo na tā uenisi. O le tele ia o la tau suafa matai. O isi peta i tolu wha lima ono. Ia ai longa na pusa ina ni la tau umu i nanu umo lo matai ai. Le ai. Ua matai ona ua tū le lei. Ona ua poto. Ona ua maua mea, ua tau aloa. Ai le ngate le nā, e mo le tau le lea foi o le ainga.
awa a maulunga se matai se ofisa o le malo ia manisi lava tulanga fa pena ia o le maulunga ma si fo le na o le tau le leo le na ainga ia a tonu lava tau fa ata la fonga ai moni fa te tenga pe ona tuina atu ele tele lava o itu ia ai maise lava ona o swinga i taimi male o langa ai maise foi la le role po le tawhaioi po le vaenga a le tupe money ua mafuai ona fesuia i mata whaioi le ainga ma le matai the roles of the matai and the ainga in this relationship are now reversed in the general sense at least before o le ainga tautua le matai but now le ua tautua le matai le ainga ua vaai lava le ainga i se rima malosi mawhai ona tautusia le ainga ua mo mali atu aso o le maua lolo matai ma e sao i matau ona e wha mai paepa ma wha maru lea ona ua afu lau tautua ai aso nei o le ua watu mumua le swafa matai ona sanga iane loa le tautua le ainga. The title is given to you to serve but not to be served. Ia tautua ai le o le tautuaina. Le ngana ile fai au pe fa manuia se nofo. Ene fa per fai ia e tausi ma tautua le ainga. Ele fa per foi la o matua ave se a toa ore to yela nga upu mo fainga tuaile na masani mai. Oleala ili Pule Tautua. There are elements of that still at play within modern society and culture, although not as prevalent as before. Ia onisi nei o vaenga o le whaatino o le tautua i le mawai ai ona matai ma maua le Pule se tasi. O le tūlanga le i le monotanga, po le tautua le i le nuu ma le kalesia, awa i le whaeni monotanga in tau le lea. Now matai. So again, you get the Pule first, then tautua through this monotanga custom. E ui foi la e yeile vaenga ale ainga ile tūle nei. Ia e watele lava ina tangia i lima le matai lava ia i tūlanga nei o lana monotanga. Whaale nuu ma whaale lotu. O lea o e tapa tele ile ainga. Ona o lea ua e mautu. Ua e tua ile vaola e saupisi nisi. Ia pola ngā luenga. Now, if you are still not convinced of this change in trend, ia ona o fasino tulea oe ile tusipa ia. Kako Samoa pe ale fa mai kusipa ia le kal kongu ia. O le me mali na o fa longo o fa ngai nisio tai o le malo le maule nei tono tusipa ia. E lango ile manatu tuai pol manatu le mai na mua o le ala le Pule Tautua. Ai atatu fai tau manino i le ano tonu ma le atoanga o le whaatataunga o le mau. Ona tatu i loa i lea e au le mau i le whaupunga fau. O le ala i le tautua o le Pule. O le mau le nei, ia, so ana utuspa ia, i le māteo e luas fulu ma tau. Upo e luas fulu, o lona fai upo e luas fulu ma fitu. Ia la fai tau mu matu wha Peritania. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Yeah, ala fasamoina tu ala fasamoina sa olava le chief le matai so that it fits the context of this video and this presentation. Yeah, ala fasamo o ai lava wa avea o se matai te tonu ia te utou. Ia tu ina atu ia avea o sa utou au auna. Yeah, po tautua. Awa e whaate tau la i le whaola. E ui o ia o le atua a sa au ona e o lava i le mulmuluina o vai ona so. Ia le whapea mai lole whaupo e lusuru mal valu na e so oifo. E pei o le atali o le tangata e le isau ina ia au ona mai tangata ia te ia a ia au ona atu ia. You serve but not to be served. Minister but not to be ministered unto. Ia oanga na ma le whaate te inga ale matai siri. Ia wa le wala wa wonga tusa la ma le tatu whaupunga le o le ala i le tautua o le Pule.
wa umaloa pe foi lao o niso fa tenga masani niso o vengo tofire tua niso fai fau wa umalola wa on fa fai fau le telo ekalesia o ma to ekalesia e se foi ia o e mo le pule le ia matalona suelo nu mala o lotu te tautuai ma onai. So again, you get this authority and then serve, and you are called God's servants. Au ona le tua, au ona tofi. Ia fa pena foi ia la tu i ngaluenga le malo. Tofi lo e te minister pe komesina pe CEO. Ia matalona e ona. You get this authority first, and then you start serving the public, and so you become public servants. I whate te ingo manei, pe ile umi o le suafa matai, wala aulia ma wha uina o se whaiwhi au, po se public servant, au ona, ile malo, tangata whangaruanga le malo. It's all the same. And it all connects to this, e pe ona tuina atu, o le ala i le tautua o le pule. Ua muai ona avatu le a ia, a manoa po le pule a te oe. Ia, whasanga ane loa i nā tautua. Ia, Samoa e, whamoe moe e leo manua pe popona le toi se whina ngalo i se vai venga pe ona tuina atu. A whai foi wei se upu asala, ia, ma le tauta mali, ia, e matua atu lava ina. O le whamoe moenga lava o le neipo kalama, ina ia whaasoe me tā upu e whasosoania inisi e whatupola ia aile māmalama. Ia i tātou ia whapena fo ia o tātou te whaasoai. I ma tā upu tau Samoa, Samoa Matters. I le nei teimi, ma ia le rua tumua ma le Samoa Matters, tātou toe whelo i foi, ia, soi foi ia.